akka roobatti mana keessan keessatti dhab jettee taroobu jirtuun agaree jeen suni maalii yeroo ulamaa'iin sharii gootu wal dhabbii gaawunno gaafa sanirraa hulaa banamtu ilammaan tanatti ilaaman qiyaamaatitti hulaa hin cufamne ajjechaa umarirraa jalqabe radiyallahu an ajjechaa Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allaahi ridwaan achirraa jalqabiiti ilammaan tana ilammaan qiyaamaan dhaabbattutti fitnaa adda hin cinne sani dubbate jechuu rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam fitnaa birarraa'is yeroo ammas nu dinniinu rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam في المتفق عليه حديث نكونيس أسامة بن زيد مرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر من الرجال على الرجال من النساء ما تركت أن كن واهلك سنيجي بعدي إيغا كوتي جتشون إيغان أندو إبودو جتشو سانيتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم فتنة مكر واهلك سني هي مكر سنو أضر إر أكام ميلو كتاتي على الرجال إرطول الرد من النساء دبر الرا مالف مي بر شيكا حرامي إيس جارتم من تيتو مشغولة سيقوتي نبيتا وبلسو غافتو كتاري كتنا والله إسني فيني مجيئي عن الأفن أمو مانتنا ربي نرزك إمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة نشوفاتو بيكان أيلي أمة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كدوبسي جولت ديك أوداف 40 في ديف يرو علمي جرو جرك عبدون أجر أكبي يتينيتي 40 كره سنجان أيلي جولت دوبسي ورتي كو أولجي أمو رياض الصالحين باسف ور غدوا علماء أمو شرحي إمام مسلمي إسال لچو رب رحمة أقولو في رحمة واسعة شرحي كتاب سن غدي في مجلد ميك الله بكاي يا إمام مالي في أتهم فوني جانين غيرتي درسي كل لما قرأ أجر ترى إني أنا في اسم درسي تك غيرتي كهين كراني جتشو مالي في هنفوني جناني بود مشغولة نغوتي جي درسي تنر جرتين ورب الكعبة أن ينفوديني متي أن إنواه غميك من بررتي محاضرتي فودا جيتشا سخ اسم غورسن أما اللي اسم مانينجا فودا نسنينجا ديرو ورمفون اللي ربي سنافوسيس دوغا مشغولة سيغوتي ودو تيسيتي تي آتي حفظي تي إردي بيتو سكري قالا وسكرا نوبيتي سنجا تخلي بالك أو زيتانو تي وربادي ونو قبل رفي جراتي ركشني أجي دي أجي دك سنجا مشغولا نمغوت آية تينيا تأمان تناو ماي جتن بر بيكا نما فتنات أف لباغلو صداد isi tana sodaadhaan isin jaabar hamtu dardara meeqa odoo jiru paaralaayizii ta'e isa gootu warabbil kaaba duburaatu isa godhe mashghuula si godhan biizi yeroo ta'e akkunumatti ajjeesu sa'aa meeqa guutuu silkii walit dhoytee janjana hoggu takka silaa teessee subhaanallah wa bihamdihi jette akka rasuulli salawaatullaahi wa salaamu alayhi jeetti ghurisat nakhlatun fil janna namni taraa takka bar subhanallah wa bihamdihi je jannata keessatti mukati miraa takkaatu tuutu isaaf dhaabbataa je garuu nuti mashghuula amman tanafaa waan meeqaan isinii himi'an jum'ata dabarees obboleeyyan kiyya fitnaa duburaa hamtuudha isiisaniif lubbuu teessan dura lubbuu tiyyaafillee taniin dhaamutan labbaa akka hin galle dantaa fuutaa beeki ani fuudhee harifa najabeen injiru ta'amman tana abu israila biratin si dhufte yoo fuutees ni jannaboo dhugaa jirtu sanuma walib baqeessan lammada godhachuun hinjirtu ankaniin dubbachuu jiru hin sodaanne maa sodaatanis maa sodaatan lammada godhachuun hinjirtu sadaffaano isin takkaa'uun qabdanii maa kana iidan مساكين ولك أبا كذا بري أن أوجا جرتون إسني ميبر شيكوتين تاني ولا ما إسني فينيمتو أما فرق جينا هاتو جهاد في جارتي لما فودا إسني نينجاني إسني نينجيور أبدا بابتنا إسني تيمبانو مالك نبيتا يو جهاد جيغا يمبري جرامي
gurbaan bar dhagaa jala ol kaasee didi jawwee agarraa yambar jaa isinis unnu dilaa yambar jaa baran akkasimi isodaata hin bantu baabatan sheektichi ammoo jaartii isaatii fi ilmaan isaa sodaata jaartii lama godhadhaa hin jiru awoo anillee jaartiin xiyya naan jettee bargaaf tokko awoo hakaa takkichaa isaaniitu hin jabeeffanneeti ati maaliif lama fuudhaa jettaan jennaan wallaahi si aartu aariin jeen annumaan dubbadhaan jeen bakkatan annumaan dubbadhaanii abbaan fedhe haaru ammallee haa aaruun sin jaaru achi keessa jiraataniitis haa iyyan dhufanii hin dhaggeeffatiin kutuba anaan miidhamoo isaanii taarika tokko siimu taarika kanaas isiniifin himaa je'ee hin dhufne waan bar kutubaa lubbuu teetiif itti qophooytee haffasdee dhuftu jiraami warabbil kaaba arraan tana isiniifin himaa je'ee hin dhufne garuu ammumaan tana rabbiin na razaq nu cufaatuu rizqii halaal rabbi nu haa razaq muhaadaraa awwadaayitti na yaaman muhaadaraa awwadaayitti na yaamaniititi makiinaa naa erganii yeroon seenu obboleetii teenya takkaatu keessa jira yeroon amman tana ani seenuuf deemu assalaamu alaikum isiitu jee anee miti yaa sheekh hakiim ati sheekh hakiimii mi jette sheekharraa dhiisi an hakiimiin jeennaan wallaahi an sin jaaladhaa jette rabbi si haa jaallatuun jeen sheekootiin bakka jaartii lama fuudhaa tana maaliif nuuf hin himnee jette ani sin jee bar ni sodaatanii sin jee waan irraa sodaattuuf hin jiru maaliif ni beeyta ani jaarsa kiyya waliin jiraachuu ture amma ilmoo lamaan dhaleefi ijoolleen kaan tokko yuunivarsitii jiraa jette amata kana seenee eega adda baane turree jirra mee yoo jaartii lama lama fuudhaa hin jenne eenyuutu nu fuudhaa jette dhuga moo dhugaa miti oo dhugatti hin jaa kaameraan isinirra hin jirtu maaltu siin ga'e dhugaa jeega anaatu tuutu lubbuu tiyya qalmaaf hin baasee bar akkasii takka waan jette isinii ammas sheekootii warri ja'amtan jannata hin seentanii jettee cufaatu maaliif akkan sin jee bar isii warra haramaayaati nama 10,000 dubra 10,000 heerumee warra baheetu jira eenyuutu jara kana isaan fuudhaa jette yoo lama lama godhadhaa hin jenneen irra hedduun namaa salfishii sin jaabara annin jarrabee bar salfishii lubbuu isaatiif yoo fuudhees obboleetii isaa tamana keessa jirtuufillee hin barbaadu gabbee hin barbaadu mucaa saaliyaa tokko laaleen jiraa miti obboleetii isaa kanan jiru oduma akkasitti jirtu ta umriin isii kuttee amata 55 taate an parsanaanii lamaan beeku akkana jira ganda kana keessa akkunuma taa'anii mana keessa yookaan akkunuma dulloomti yookaanuu obboleeso ala gabbaateetiti akka feete taate keessaa'uu heerumtee jaarsa waliin gargar baate dhiirri fadhe iyyaala suuqni mana cifbaraa keessa jiru guyyaa fuudhaaf deemu abadan yoo fireendii isaa taatee sin fuudhu saaliyaa hin tuqamne san sheeka sannikaa naa godhaa jaa tana hoo keessaa'uu la'abaa jirtuutu jiraa bara shugarmaamiitu eegalamee bara amman tana intaloo amata 45 gurbaa amata 19 baajaaj ko obu sawwaliini fireendummaa deemti obboleetii ta'e waan akkanaa jaalattaani nama tokko saaliyaa ta'a laaltee jaartii lammadaa gootee hin kannitu inuma yeroo garimmaa faallaadhaa bar namuma iimaana qabu kadhalaa takkaa hin beeyne nama akkasii qunnam isiif laaltee hin kannituufi cal jetteetuma dhuftee salfii dura salaattee karaa manaa galta hay dhugaa dubbachuu maaliif sodaanna maal nama gooti nama sodaachisi malee maal na gootan amma cufne maal na godhuu dandeessan maal na godhuu dandeessan natti himaagaa laayivi deemuu jirtu maal abbaa isaanii na godhuu danda'an maal na godha yoo fagaatte footoo tiyya ol darbitee qalama diibaa godhuudhaafi yookaanuu oduu amma deemtuu bara angirii san ol darbuudhaa bara ani angirii san darbitu kofla deemitu biyuun tiyya naa'idaa ta'e bara yoo ayni jijjiirtees obboleeso maal na godha laa shay walaa haaga garuu dhugaa walii baqeessu laa hin jirtu safuu marree tasafuutuu hin qaanfannee tana qaanfatta mee laaligaa ajallakumullah dubraan isinirratti sodaadhaa fitna akka agartu baajaajtaniin isiniin jeebara haddith walaa haraj
Itoophiyaa guutuu keessa waan akkasii fitnaa taqabdu'an umrii tiyya agaree hin beeku. Abbaa fadhe abbaa imaana qabu daaraa isa gootii baajaaji rabbaanan. Akkas gootee hin kannitu maali? Ani obboleettii tiyya kannee bar waan hin asirra jiru fi ammas ni beektaa yeroo nama dura dhaabbattee nama gorsitu haasawni nuu tolee jiraan sin jaadeeru yeroo nama dura dhaabbattee gorsitu waan ati jettu san rabbi si fida ni beektaa warabbil kaaba si dhufu annaa dhufte gaa gurbaa tokko jaartii qaba ilmoo qaba obboleettiin tiyya heerumtee gargar baate ilmoo hin qabdu dhufee hulaa dhadhaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Seenaaga aadaa teenya ni beektaami jimaa urata dhashinaa san qabee dhufe booya tabbatu kam jette seeni ol bahi dinqarratti haasawi gurbaan sodaate gaa akaan nama sodaachisaa isa fuulli kiyya sodaate aboo wahiin si keessa jira baasiin jeen maali akka nama bokokitti maates awoo wallaahi obboleettii ta'e jawaahira akkana akkanni tuufiin dhufee si gaafadhe wiinan je manuma keessa jirti bara jawaahir kottu hin jeen kottu kotta hunnooti gurbaan kun gaa si gaafateeti akkam jettan jeen akkam jetta hunnoo si gaafate naa kan ni jechuu jiraate akkam jettan jeen isa kana ni beektaa miti hin jeen eenin beekanan jette atis hakaa bar numa beektaa minan jette eenin beekan jeen hay akkam jetta jennaan naa ta'ee jira jennaan harkadhu hin jeen gaa obboleesso harkadhu hay ammana keessa naa teessee maal naa gooti umriin isii umrii xiqqoo booda bar tabni ni dhaabbataa bar obboleesso dubra taatee moo na gaafadhu obboleesso annarra buutee jirti bar ibiddi abbuma irra bu'e sanuma guba ni feeti akka hiriyoota isii hay ijoollee mana keessa isinii caceetu hin feetanii hay bar akkoo si gooti bar hunnootii ammaan tana obboleesso obboleettiin tiyya ana dura guyyaa 22tti intala xiqqoo bareedduu takka dhaltee maqaa ummaa teenyaa baasneef qamarta jettu hoo kam jettu miskiinu masbira dhaabbatee kamaa fil hadiisi alladhii rawaahu al-imaamu ahmad joona seetiyan wallaahi sinjaa furadhu yoo gurbaan san hin taanes itti fassaanee nama biraatiin itti fidaan sinjaa baran yookaanuu si arrabsiisti nama ammaan tanaa hayaa ka hin qabne bar eega isin garaa godhatte booda wal iyaadu billaa cacehee nikaa naa godhaa ja'an sheekootii wasaka akkasii sanii tutuutu na ajaa'iba qarshi 500 jettee haraamiin nikaa ta walii gootu eegaan an du'e booda jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhiirtoolee irratti fitnaa dubraatiin sodaadhaa maaliif tajiruu tana dhiisi akhiraa guddoo sanirraa akka dagattu si goote obboleesso mashghuula isuman fitnaa labbaa akka hin galle fitnaa horiiti jira ilmaanii jira ayyoo fi abboo ammaan tanaa nama rabbiin keessa rahmata godheef malee ijoollee isaanirratti hin laffa'an beekumsa ammayyaatiin collee akka ta'an hin godhaniin beekumsa amantaa islaamaatiin collee akka ta'an hin godhan waan fadhan cufaatu mankiyumaadhaani kananiif ijoollee teessan wahayyuutu mankiyaan ittiin kannin obboleesso haa beeku haa dhamdhamu rakkoo jiruudha akkunoo wahayyuu caljattee kannitaafi mubaayil kuma 40 faa itti bita cabxee barsinja mubaayil kuma 40 cabxe jetta akkunumatti akkana godha ijoollee hinaaffaa hin qabne fitnaadhaaf labbaa hin galina ta duuraa tanafaa labbaa hin galina akkuma kadabare waliin jenne bar allahan jalla jalaalu zinaa hin hojjatinaa odoo hin ta'in walaa taqrabu zinatti hin dhihaatinaa shawqiin maal jee rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a wahuma jaha jee bar isintun waa jaharraa dhufti sitti dura akkunumatti abbaan fadhe zinaa ko hojjate wal iyaadu billaa hin jiru dadura fa nazratun je laalchaanii madarsaa shahariyaa kafaluuf deemti ati shahariyaa kafaluuf deemta achirraa laaltaan isiinis achirraa si laalti ta ammaan tanaa hamtu namu waayifaayi qaba waayifaayiin waan meeqa achi keessatti ilaala wallee haddaamaa jira filima haddaamaa jira inuma obboleeyyan kiyya tiivii guddaa 43 mana jiraami sanii walii walitti wal qunnamsiisee waan fadhe irratti ilaala fa nazratun ta duraa laalcha eegasi
fabtisaamatun waliif seequ eegasi fasalaamu salaamu waliin jechu ta'a afuraffaa fakalaamu waliin dubbachu eega waliin dubbatee famaw'idun qaaxaroo walii gootu tajahaffaa waliqaa'u wal agarraan nuu dhumtega atii fi isi anaa fi isi sadaffaan shayxaan rasuulaa jee salawaatullaahi wasalaamu alayhi hadiifni muttafaqun alayhi abdillaa ibni abbaas irraa dhufe radiyallaahu anhuma fitnaa hedduutu jira tanaafi hadiifa imaamu muslim sayeesaa keessatti fide rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a min hadiifi abii hurayrata radiyallaahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا مالك جنان يبيع دينه بأرض من الدنيا أريفت جيبر هجواني أريفت فتنا مقران درت odoo mokorrii nuti uyitee dalagaa gaggaarii meeqarraa nun hambisni ammumaan tanaan arriifadhu dhukkubni mokorraa baru obboleesso arraan tana fayyaa qabna dhaabbannee salaanna yoo dhukkubni odoo deemu jirruu qissaa dabarte ramadaana keessa nuun himne gurbaa oduu deemee mucucaatee baatii guutuu ji'a ramadaanaa haakimat dabarse fatanaa bartun silaalaa salaatu taraawiidha qiyaamul layli da'waa godhamtu ka dhaggeeffatu haakima haya maatii isaatiifoo warra isa tajaajilu mokkora moo mokkoraa miti wanni kanaa oduun dhufne daddafaa dalagaa gaarii hojjedhaa yusbihu rajulu jeeban gurbaan ganamatti seenaa mu'minan haala rabbitti amanaa ta'een wayumsii kaafira fitnaan isa tuyxe galgala isaa amantaa islaamaatirraa baree jira yeroo salaata subiisi waliin salaatu mu'mina ishaa'ii yeroo dhuftu amantarraa bahee jira yoo kaajee galgalatti yeroo seenu ishaa'ii yeroo si waliin salaatu san haala rabbitti amanaa ta'een seenu galgala keessa yeroo asii deemte waan meeqaatu jira mas'alaa meeqaatu jira taargeetii dardara islaamaa kana shamara islaamaa akka godhan jarri ni beeka asitti waan meeqa sitti ol darbu asii intala haddaama takka sii kaa'eeti as bira quraana sii kaa'e mas'alaa hin jirre waan meeqa namtichi tokko isiniif hin himne Ahmad Abdoo Maahir ka ja'amu warra masriiti nagaafadhu isaa waan ta'an doktora ja'amee fi kannanii fi jira Adnaan Ibrahim ka ja'amu mas'alaa waan meeqa azaabul qabriin hin jiru dajjaal hin jiru waan meeqa ka jee dubra niqaaba uffatu jechuun shayxaanaa jee dubra niqaaba uffatu shayxaanaa maaliif jennaan isiin nu agarti nuti isii hin agarru Sheekh Mahmud Hasanaat ka Filistiin sanni beetanii miti atis rabbiin waan addaa sii kannee jeen harreedhaa jeen atillee dhugaasaati harree maaliif jennaan rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi harreetu shayxaana agaraa jee bar hin jenne eegas jee bar eega yeroo lukkuun ganama iyyitu bar itti iyyitee aboo lukkuu tana hin jeen maaliif salaata subiif si kaasti ganamaan dalagaa akka dheetu si kaasti alaarmiidha yeroo san ammas malaayikaa agaranii tolina Allah harraa kadhadha yeroo lukkuu iyyitu agartan asuma keessa waan bareeddu Allahumma inni as'aluka min fadlika jeen yeroo harree iyyitu agarte ammoo shayxaana waan agaranii jecha a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim ja'aje hadiisa rasuulaati sallallahu alaihi wa alihi wasallam imaamul bukhari sayyisaa keessatti fide tayyaba Allahu thara hayamee kana ja'a namni muslimaa kana namaan ja'a sheekhni shamara niqaaba uffateen shayxaana ja'ani fitnaan guddoon achirraa dhufti ganda sanirraa dhufti fi ammas ganda suuriyaa sanirraa dhufti ani waan isaanii tanarratti waan hin hojiitti jedha wadheefi bar yeroo ishaa'ii salaatu mu'mina fitnaan isa tuyxe salaata subii masgida irraa hafee jira yabii'u diinahu bi'ardin min addunyaa amantaa isaati gurguraa meeshaa addunyaati irraa taateerra miskiinaaf fatwaa dhugaa kan nama aangoo qabuuf fatwaa isa wajji deemtuutu kan namaaf amantaa islaamaa waan meeqa obboleessoo waraqaa biyyaa argachuudhaaf waan feete jettanii beekta eegaa waraqaa biyyaa sii kannina ati nurraa dhayi jara kan keessaa ammaan tana la'abaa lamaan isiniin jee bara anta oromoo muslim dagaallitee lama obboleessoo dardara akkanatti da'awaadhaaf sossohu kana qaxara cabsanii kararratti akka hafuuf masgiida oduun ta'in shahawaa isaatiif akka jiraatu labbaa hin galinaa
labbaa hin galin hogguta ka hadiisa bareedduu tokko odoon himne sallu ala nabi لا حديث متفق عليه عمرو بن عوف رضي الله عنه وان نتصدان رسول ربي صلى الله عليه واله وسلم كانوا رتيهن صدان نفاتو جرابا سانكيسا مسكين اما نمو مسكين ما نصدات غرو رسول صلى الله عليه واله وسلم مسكين ما اسن رتيهن صدات دوجي والله ما الفقر اخشى عليكم الله اني اسني كدا اني دبا اسن رتيهن صدات دو ولكن أكنا هاجن ونين أن إسني رتي صدادو الدنيا تون إسني رتي بلفمود أن صدادا فتنافسوها إسي تنكيزتي والدقمو وليقرد أدبو ولا حسدو أن إسني صدادا يرو إسن الدنيا تنكيزتي مشغولة تاتني أبلوتم مكينة كنا بيته ناتو هم بني فاتو جرامي مكينة إساب بيتا أنا تو هم بني أمان تنا واي فاي تو كستاد قطع فكات نغري واي فاي نكتا كانس رفي واي فاي نكته أبوتا إساواني بر تيجي تودا سنجا تسا تودا بر تيجي سري وكا ناتم بني نمو ولد آدچو إنا واسن كيسا دبرتي أمان تنا آدچو مالين دوفتني بيتا مسجداني دوفت توني حديث برا كيسا تكنجي صلى الله عليه وآله وسلم علامات قيامات الرا فرشين مسجد كنجرو بر 1.2 تودا كيسمبر گماش مليون نوجي أبوتا قربي جرا ولد آدچو يروسن akka isaan dhabamsiiste sanitti isinis isin dhabamsiisti anaa fi ati miskiinummaa sodaanne rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi miskiinummaa isin irratti sodaadhu فضيلة الشيخ والدكتور أبو أمار أمين إبرو متعه الله بالصحة والعافية يا شيخ جرون قالوا توتي جرتيتي دعائين وقل إيجاني أكسو مامي جرون قالوا إني ulbata nyatani duftan mo basso nyatani duftan jirun qaloy ta mon qaloy me du'ai bakka kanatti sheekhni akam je'e yo gode bareeddu dame nam tokko harka baasa nu gargaarame jirun qaloy te jirti sheekha akkara kijoodu du'ai nu goda jaani me bakka tana isinum manu war wan jirun taate wan betani che mal hajo ali harka jibara tokko bas ay majet आओ तकबीरता को डाबगा जिरुं कालो ते हारा के शोमतु इंजाम तो वर कालो ते मी इसनी सा इसने हा काले सो गो बोले सो अगम जत अमीन जत मोलमिन जत वो और इसके हलाल बल्लो रब्बी सनी ते आजस तफूला नमा दुरो इसनी दाम ने रब्बी सनी ते आगन अक्का सिका कालो ते आती सिकाले से डॉलर से ते आगदी सो देरो Zeta vera dete andi ulat matoyun baggote baste ulat tabbam tandang munan dapat lalu kalli wala akasiga barrahayum malali oboleso ya rabbi rakhshom sijate kana wonni rakhshaw ndiro oboleso miskinum manurati sodan ana bi atitu sodan abbam fadebar yo dalagate alla wan feteni argatar namu de ngadda mana arabi garu ture arranta nagabbate yo dalaydeni fidda mana villa sammali garu wonni sodate akhirarra addunyu matana jiraachu mashghula isu matana akkasin tahin addunya harka qabaddu amantate qalbitti qabaddu guyya dofte isi gallakisi askesan gallakisin أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حديث إمام أبو داود سنن إساء كساتفيد بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث مقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن ترى صديق نجي نمني ملكاوان نمات ججون نما فتن الرافق فميجي garuu daballi gammachuun isaaf haa taatu je nama mokkora san irratti obsee nagaya arkateefi mokkorri waan hin hafne da'awaa keessa jiraachuu baattus si xuyxi garuu nama obsesaniif daballi isaaf haa jiraatu fitnaadhaaf labbaa akka hin galu ammas hadiisa biraa keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam قباب سنيتم والحديث في سهيل الجامع وفي السلسلة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلبي مؤمناتني أكا بالي لكوتيجي إلنسي
duyda isii garatti garaa duydatti ka isii oofuu je akkana jechuun wannummaan qalbiidha ja'amteefuu maaliif likasrati taqallubihaa yeroo meeqa jijjiiramti guyyaa tana keessatti ulamaa'in hadiisa kana yeroo ibsitu maal ja'an rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a fakkeenyaan nu ibsanu mee fakkeenya laal ammaan tana waa'ee rabbiitii fi waa'ee rasuulaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhagayuutti jirta qalbiin tee sakiinaa si arkatti obboleeyyan kee ka muslimaa wajji wal agarta wal booharta ni gammadda sakiinaa argatta waan takkatti sakiinaa argattu rabbi zakkaruun malee yeroo bakka dalagaa dheetu qalbiin tee akka biraa taate yeroo madarsaa dheetu bakka biraati yeroo magaalaa dheetu waan biraati yeroo filima fokkotaa sanii fi wallee fokkottuu sallaaltu hoo akkamiin nama jijjiiramte tanaafuu fitinaadhaaf gabaabdutti maal jechuun labbaa hin galinaa أما حديث إمام مسلم سيسا كيست فيدي طيب الله ثرى ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت الرادف رضي الله عنه تأوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله هم تكفى ما داجي فتنة أخذتوا في ملتوا تاتي الرائل أن اللين دعائن نقول يا رب فتنة ملتوا تاتي أخذتوا تاتي الله يا رب نجانو بس فتنة لبا قالوا إن برباكسو حديث أولي بريدة نورا قلمي فمو وتوكو إسني فاهم والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأقر الحاكم الإمام الذهبي والعلامة الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا فيها ويصبر كافرا القائد فيها خير من القائم القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعيد فولدري قيامات مكرات تجرا قربان غنمت سينا حال ربي اماناتين فتنان اساتويته غلغل كيس امنتا اسلام الرابي غلغل حال ربي اماناتين سينا فتنان اساتويته صلاه صبي درتك اني امنتا اسلامات الرابي هجر القائد فيها إسي كيسة جتون أي في هذه الفتن فتنة تنكيسة إني تاعته خير الرجال هذا من القائم إسد أبتاته رت أبو مالتو واته جئي لفات أبتو جرامي نتفا وان دبرسني ميكا دبرسني بوليسو والقائم إني أبتاته اللين فيها فتنة سنكيسة خير الرجال هذا من الماشي إسديماته إساي وني كنا واتي اللزو نمك آتو دوئي قبري جزم أكاسمان غلغل سينتي مناكي مال تو بي سنجي أديرو والماشي إني ديمات هلين فيها فتنة سنكيستي خير الرجال هذا من الساي إسا في قرر أبو مال تو واتي جتي فتنة غباتي غلام بازا اللزو أتوكو وانقبانياتي لبا قالوا دبو حديثني فتنة وان خطبا قويا تكاتي تقومتومي توبولي ينكي كتاب الفتن جتي علماء جرسونا ناتي في سيهيني كيسا يولالتي متى سئوكو بوائي فتنة قف فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم قوبو تيسن إجراجي إبر قوبو تيسن أبساجي فكسروا قسيكم وقطعوا ممرا أوتاركم قوبو تيسن واضربوا دواجي بسيوفكم سيفا وانتيسن دوا بالهجارة دقان دواجي إن صحابان عليهم من الله رضوان مالف دقال فدا لا أبليسو يولا لجئي سيفي تيسن كبس فإن أدخل على أحد منكم يو تكو كيسن الرتي سينمون قدامي يو منا كيسن إسنتي سينيجي فكونوا تها كبني آدم أي كالذي قتل كخير ابن آدم الرجال أكا إلمان آدم سنتها أبليسين أجيسني أبليين كي كاني توتو كدو إساني توتو هم نرق أبو تريبر غرو دليتي يا في دليتيتس
akka baadhattuun si fadhaa ani sin dhawuu si waliin hin wallalu ana rabbii aalamtootaatiin sodaadhaa jee gurbaan san zal aalam jahannam keessatti waaroo ta'e moo hin taane ilammaan tanatti bar ajjechaan ammaan tana godhamtu gurbaa sanirratti deemtii jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunu cufa maal labbaa hin galin fitnaan akkanun xuyne yaa muqallibal quluub thabbit qalbii alaa diinika yaa musarrifal quluub sarrif quluubanaa alaa xaa'atik du'aa'itan lubbuu teessan durallee lubbuu tiyyatanii yaada sujuuda keessa wayita jiru isii tana haa godhannu oduu hin beeyne si xuyxe nam meeqa dardara salfii durarraa dhabne adeero awoo silaa hadiisa hedduutu jira seenaa bareedduu takka fitnaan tun akka hoggumeeqa waliin jelle bakka lamatti qoodamti fitnatu shahwaa fitnatu shubuhaat fitnatu shahwaan lakkaawamtee hin dhumtu dubra haraamiin jaalachuu horii namaa haraamiin jaalachuu hashiisha farsho lakkaawamtee hin dhumtu garuu tun hamma feete guddatu galgala keessatti ta'u guyyaa keessatti ta'u gama rabbii yoo deebine rabbiin toobaa teenya nurraa qeebala warra toobaan isaanii qeebalamtee irraa rabbiin waa taasisu hamma feete haa guddatu maqaa dha'uun hin barbaachisu guyyaa ati sharqii toobaa san guuttee yaa rabbi na araarami jette rabbiin nuuf dhiisa fitnatu shubuhaatiin ammoo ta muslimni akka takka hin taane ta nu dhorgite gabboleessu bakka 73 qoodamtanii hin jenne gabaabsineetuma wal hadiithu fi silsilati sayyaa ofii sahih jaami sahabaa heddurraa dhufe achi keessaa takkuma haa filan abi hurayraa haa jennu radiyallahu anhu bar ummati yahudaa bakka 72tti qoodama tokko qofaatu warra jannataati 70 takka warra ibiddaati nasaaraan bakka 72 qoodamti 70 takkaatu warra jannataati warri kaa warra ibiddaati ummati kiyya bakka 73tti qoodaman 72 warra ibiddaati tokko qofaatu warra jannataati yaa ergamaa rabbii isaan kun eenyu jennaan qaala sallallahu alaihi wa alihi wasallam aljamaa isaan tuuta warra haqarratti walii galee warra sanitirraa rabbiin anaaf isinillee warra sanirraa rabbiin waa taasisu arra dura hadiisa takkicha tana wajjilaalle tuuta jaha arraan tana irra deebisinaa yoo jenne ni dheerat seenaan bareedduu san keessa ni beeytanii tuuta jahan san keessa lammaffarrattaniin isiniin warra khawaarija warra jaha wal iyaadu billah ummati khawaarija ali ibn abi talib radiyallahu an isaan kafarsiisan ni beeytanii wa huwa man huwa haala inni darajaan isaa eesaa fi eessa jirtu gudeeda rasuula irratti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gurbaa guddate san isa san kafarsiisanii fitnarraa fitnaa beekumsatti haajamtuutu jira wanni ammaan tana ta'u jiru cufaatu walaa majlisa je'i walaa waan feete gara sooshaal miidiyaa fitnaa feete wallaahi yoo basiiraa beekumsa gayaa nuti hin qaban yoo aqiidaan teenya cimtuu hin taane abbaa fare xibbii nu taphataa obboleeyyan keenya beekumsi nuti qaraanu akkana usulu thalaasaa riyaadu saalihiin beekumsa jabaa kaljibaalil asham gaara everestin agarre obboleeso barodoon irratti yeroo buute maal isa goote akkasumatti baadhataani beekumsa akkasiitu nu barbaachisa rabbiin beekumsa faayidaa qabu nu cufaatiif rabbiin waa kana aboo ilma namaatii miti isaaf jee rabbiin waa kana seenaa bareedduu san gabaabseetiin riwaayaan isii lama takkuma isinii faayin takkichaan an isinii himu fedhe imaam annasa'iitutu khasaa'isa keessa fide بسند حسن رحمة الله عليه رحمة واسعة غافا كسيتي ربشان كاتي بكتنا غرق أحمد غرق قلبي تندقي فدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه جري هروريا كن وري خوارجا دغال اتكاسا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلشا مؤمن توتات أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا بلشا مؤمن توتا جركنا ولي ناتو دبداجين إسان نمكنجا ناتو دبساتي hayyama naa godhi jennaan aboo lubbuu tee sin dhiisanii isaan kana hin amanuu jennaan abshir umaa takka waliin na gadhiisii jeen anaaf isaan haaya jeen gabbahee mana isaanitti dhaqeef ganama toora sa'aa 3 kan nisfan nahaar kana itti dhaqe yeroo itti dhaqu assalaamu alaykum wa rahmatullah yaani wa alaykum salaam wa rahmatullah yaa ilma abbaas baga nagayaan dhufte maaltu si fidee jennaanini gaafin isin gaafachuudhaaf dhufee jeen bulchaa mu'mintootarraa maal jibbitanii jeen Ali ibn Abi Talib jechu radiyallahu anhu maal isaa jibbitanii jennaan waa sadii jibbinee jaanii waa meeqa jibbine waa sadii haaya sadeen san himadha maalii jeen wanni dura bulchaa mu'mintoota dhiirtooleedha murtii goosisee isaa fi Mu'aawiyaa jidduutti radiyallahu anhumaa rabshaa kaate dhiirtoolee murtii goose Allahan ammoo jalla jalaalu quraana isaa keessatti inil hukumu illaa lillah murtiin Allah qofaa fi jedhee miti tanaafu
inni amantaa islaamaatirraa bahee jira jaanii talammadaa hojiin talammadaa jara kana waliin wallalee eega jara kana wajjin wallalee maal arkate boojuu arkata boojuu arkate san itti hin faayidoomne yoo jarri kun amantaa islaamaatirraa bahanii jiranii je'ee Aliyyiin dagaalatti kaase moohee jiraati waan moohate san fudhachuu qaba dubri isaanii cufninuu halaaligaa boojitee jirta moo kam yoo ammoo jarri kun mu'minaa je mu'minaan dagaala kaasuun ni taatee akkana godhee jedhanii mas'alaa khatiira kam jettee jalaa baatu dhugaa isaaniitti gaa'eega boojite teeti dubricha gazeeru kaa'eeti obboleessu gabraan akka beete hojjetoo mirga gaa'eeti horiin teeti adda qoodannee waan feene rahaatti goona har'a jumaadha obboleessotti khazannaan siin jee haa akkam taata jaaniin dhiirtoolee taan ammoo tasadaffaa huccuu rabbiin isa uffise ifirraa baasee yeroo xalayaa san galmeessu Ali ibn Abi Talib irraa abalutti dadeemtu jee akkana jechuun qabu ture amiiril mu'miniin irraa abalutti dadeemtu jee yoo inni amiira mu'mintootaa hin taane amiira warra rabbitti hin amanneetii jedhani hawoo mas'alaa jabduu miti yoonin isinii deebise akkanii ni qeebaltanii jennarra assayyoo jaaniin ni qeeballabo haya ta duraa maal jenne dhiirtoolee murtii goosisee Allahaan ammoo inil hukumu illaa lillah murtiin rabbumaa fi jaalowwan kiyya ka islaamaa walii galu jira aboo dhugatti hin jaa aboo rabbii waliin waa galchuga eegaa yookaanuu haasawni tun beeke konumatti narraan fishasiisin jeeti bar yeroo akkas haya ayata harkifatiga yaa ayyuha alladhiina aamanuu laa taqtulu sayda wa antum hurum yaa isaanowwan allahatti amantan hin ajjeesina alloolaa hin ajjeesina haala isin harramattaniin hajji faataatu umraa faataatu ومن قتله منكم متعمدا نمني سنرا حالا حملاته ايغا آية سندورا حرام تو اسی ادو بيكو نمني اجيزه قطعت لالي ساتو جرافي جي آية سندورات الربين حالا حملاته هن اجيسنا جي ايمتي هجين اكنا جي قرآن كيست يو فكاتا بنيسا سني اجيسه نمني حق دلغاته نمني لما murtii haa godhuu jetti aayatini tun namni lameen sanuu isinirraa raakate hunnooti Allahan jalla jalaalu sila waan ajjeesame san alloola yoo kafalte obboleeyyan kiyya waanuma akkasii kafalte yoo ammaan tana waan re'ee fakkaatu yoo ajjeeste ra'uma kafalte bineensa caakkaa keessa galu obboleeyyan kiyya gosa meeqaatu jira waan re'ee fakkaatu ammoo osalee yoo taate waan akka re'ee bakka san kafaluu qabdu waan tana ammoo dhiirtoolee lama haqa dalaguu qataate isinirraa isaaniin murteessuu qabaa jee Allahan jalla jalaalu silaa bakka tana yoo fade Allahan lubbuma isaatiif murtii hin godhuuhi maaliifi gama dhiirtooleedhaa murtii kaayee jeen kaayee mun keenya awoo waliin galle hoo hote qotu bini jabatte yookaanuu tabiraa finnagaa hay hunnooti haya tabiraa ta addaan nuubaa talammadaa hafitona dhiisi aboo jaarsaa fi jaartiin yeroo wallalan فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن جنة جارسا في جارتي جدو يو خلاف ندو يو ولي ولوددن أنا إسا وبي إسا إن نساء هاريرون سن ورهن جبني ورفضوا جرا obboleessoo intala maal malee fakkaatu tona harkattee mas'alaa tanaaf dhabuu beetanii laa saahibii kayyoo nama san ahlii teetirraa deeggartoota isii fidadhu atis isiinis sana haa fidadhu yoo jarri walitti araarsuu fadhu kun yookaanuu yoo adda deemuu fadhanis Allahan dhugaa isaan qunnamsiisaa niyyaan isaanii ammantan dhugatti laalan aboo dogoggorri keeti jaartii ta'e itti balleessite ofii gaafadhu yoo inni tolchuudhaaf dhufees dhuguma qunnamsiisa yoo dubbii jarri laalee ammoo isaaniif gargar bahuu tuutuutu nagaya fidaa yoo jaan Allahan gama saniin taatus dhugaa qunnamsiisa ta'uu marta ja'am takkaa jira ansan haadhiisu haasawaan nu dhariyata hunnooti asitti ammaan tana rabbiin subhaanahu wa ta'ala jaarsaa fi jaartii wallalan hunnooti ilma namaatiin warri bakka tanatti murtii godhe sah wallaamaa sah hay dubaree tanaaf ja'amee namni tokko amantaa islaamaatirraa hin bu'uga haya deebii tana isinii deebisee hiji'in akka ajaa'iban nu deebiste jedhaniin bu hunnoo rabbiin murtii nama goosega lubbuu isaatiin murtiin goonega isaan ammoo Allah qofaatu murtii godhuu qaba aya tanarraa bahee jeen baate talammadaa maaliin isiniin